Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın hecayru 22 Cotmehe 2025 çarşemle Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Emin uçayan dana var ojede peşkeş bikin despekçen sern uçayan mı? HPG nazname gerlek eşkerekir u ev birani. Bakuri Kurdistani Bingöl Kulp Lice u Bestaya operasyonel leşkeri de dome. Helin Ümit Tevli Bername Medya Haber TV bu. Amade Kariyen Meşali Kölüne de domen banga beştari hat kiren. Amerika ji Irak'ı xwaz bila heştil şabi were beçek kiren. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfiryan uçen xwedikin HPG naslame gerle yejastari Sılatol Hildan eşkerekir u ev bebir ani. Dapyanya navendara gandunu çapemenya HPG nereçe bevirengiye. Gerileyen Azadiya Kurdistan sala 2022 netice erişen dagirkeriye yeni artış hatırka dagirker berkhodana kadiruki raberker. Deme payıza sala 2022 nezik bu jebo dijmen jigramare pakışkerin uvere nişandan ku dagirkirna Kurdistan'ı ne pekane utola diruki behilanin lekadin berkhodana yen gere hekari gere Ahmediye gere Cudi gere FM gelek çalaki hatını darxistin. یک جوان چالاکی آنچی چالاکی ایریش بوکو 25 مجدار 2022 لقادا برخدان یا گر اف ام آهری ما شهید دلیل روجاوای ساپی لدجی هزا دجمن هات درخستن هفره مثلا تولدان دباسکی ایریش یوه چالاکی دجی کرد به میلیتان فدایی آپوی هفره ایلم اسرین ممیان نوپل دا پولات را به مل جسارت که مزن بسر دجمن دچو هفره مثلا دوه چالاکی ده مینا خیال و خواسته که خواه دما لهنگی بسر دجمن دچو و شرکر شهید بو هفره مثلا ایلم حقی آدار مدیا رناس شاهین میلیتان سرخوابون نجوان آمد بنفش و باران پیشنگی جوان چالاکین پاییز 2022 را کرن وان چالاکیان ترسک مزن ده دجمن ده چکر و کرکو دجمن جگلک دورن روجلات و روجافای ساپی درکوه. میلیتان فدایین آپویی به مشاخوی لهنگی و جسارت خویا به همپا دجمن پاشتشاندن. هفره مسئلات اولدان جی یک جوان میلیتانان بو. اموی به هسکرن ریزداری و منتاری ببیرتینن. ام به هستین هری کور جمالبات اتیا ولات پاریز و پرهجاکو سه اولادین خواه ده تکوشین آزادیا کردستان ده شهید دان گل بوتان و همو گل کردستان یه ولات پاریز را سرساقیت خواستن. فدایی آپوی هفره سلات ولدان چکا برای خواه و خوشکا خواه لعرده نهشت خوادی لبیرانین وان درکت به تردد تکوشیا لچین کردستان به ورکی و لهنگی شرکر و شهید بو. تکوشین آوی جمع همویان را میناکه وکه شوبتارین خوشکو براین شهید هفره سما کوچر و سلا امسوز دیدن که ده هر شرط و مرچی ده ببن شوبتارین خطر شهیدان و مشا ربرتی آزاد کردستان آزاد که آرمان جوانا هری مزن بو تقص پیک بینن. آگاهین درباره ناسنامه شهید سلا تولدان ده بویرنگینه. سلطان اته بناسناو سلا تولدان ناو دایی که خوخه ناو باو ابراهیم لسرتش دایک بو ده 25 مجدار 2022 ده لزاپه شهید بو. لباکوری کردستان operasyonel leşkeri hele tevi pevajo açtı ucvaka demokratik bu mabesta çaresine perskreka kurtu pişti banga pişti hafte sabahte are berapat bu destek kerenji lebu tevgera leşkeri devlet atırkalı Bakuri Kurdistan'da da dome çavkanin heremi diyarkerin kole hereme segoşe Bingöl Kulp Ulice'ye operasyonel leşkeri ya devlet atırkatiye destek keren eğer agayın berfre veren emme bu vere par ve biken her uhali gurini uçe ajansa olayet leherema besta جیل و تفگیر ارتشاتر که بجاهی دومه بریا سر و جانجی لشر نخی به تفلی بونا گلک لشکرین ارتشاتر لهر من ملا نمیرا سرتا گور و مندیجلی کو دیکون نابرا بستا و قنطارا چای هره کلی اپراسیون اکات بود اسپیکرن حتی هم بون کو جالی سر توجی لشکر و جردوان تفلی و اپراسیون بونه چافکانین کو آگاهی جهاتنه ورگرتن دیار کرن کو لشکر جشر نخی چون هرم
ve kişiyane baregeyên xwe lê û tevgera leşkerên ji aliyê sêrtê hatine besta û quntara çayê Herekolê berdewam dike. Derbarê lê û tevgera leşkerî ya bêje û hewayî de heya niha ji aliyê dewleta Tirk ve ti daxuyanî nehatiye dayîn. Hêlên Ümit Gut Komîsyon heta ku hevdîtin bi rêbera poranekê wê ne ciddî be. Endama tevgera Azadiya Kurdistanê Hêlên Ümit di berdewama nirxandinên xwe de got muxatabê pêvajoyê û sermüzekerevan rêberapo ye. Nêzîkatiya li hemberî rêberapo wê bandorê li pêvajoyê bike. Eger ji ber ku azadiya fîzîkî ya rêbertî tê xwestin wê pêvajo xerab bibe, bila xerab bibe. Ji ber ku karakterê her pêvajoyê yan jî her diyardeyê heye, rêberapo jî rayadarên dewletê jî her tim ev yek destnîşan kirin. Ev pêvajo xwedî karakterekî diyardeyê ontolojîk e. Di İslamiyetê de navê wê fitrat e. Prensîbê ku hebûnê bi hebûnê qebûl dike ye. Cewherê vê pêvajoyî jî erêkirina hebûna Kurdan e. Divê hem gelê me wiha bibîne hem jî muxatabên me wiha fêm bikin. Ev ne pêvajoyeke danûstandinê ye. Ev tiştekî bêyî wê nabe ye. Êdî Çîna serdest nikare bi neteweperestiyê bi gotin û nirxandinên serdema damezrandina beriya 100 salî bikin bihane Çînê karker, ketkar, gundiyan û gelên cuda ji nedîtî vewerin. Neteweya serdest Tirkîtî ye. Lê di nava neteweya serdest de gelek beş kom Çînên bindestene. Azadiya fîzîkî ya rêverapo wê bibe bingeha vê çareseriya dîrokî. Lê li Tirkiye têgihiştin ew xasî xerabûye ku dema mirov dibêje rêberapo rengê siyasetê diguhere. Lê nayê dîtin ku rêberapo rengê siyaseta Tirkiye jî guhertiye. Divê em rastiyên dîrokî derxin holê û rastiya rêberapo jî bidin fêmkirin. Divê em derfeta nedin zimanê xerêjiyê faşîstan. Divê were fêmkirin ku pêwîstiya jinên Tirk û hemû gelên li Tirkiye jî bi azadiyê heye. Mixabin komisyon jî kurahiya pirsgirêkê û ciddiyeta bu yerê fêm nekiriye. Ji bo ku Tirkiye normal bibe welatekî demokratîk bûyî aştiya xwe ya navxweyî pêk bîne pir alî, pir rengî, dadweriya dehatê pêk bîne azadiya fîzîkî ya rêberapo şert e. Nevroz Uysal Aslan ji bo mafê hêviyê pêşûma qanûn pêşkêşî serokatiya meclîsê kir. Parlamenter Dem Partiya Nevroz Uysal Aslan di pêşûma qanûnê de balkişan ser biryarên DMM ku di cezayê müebbetê de nebûna mafê hêviyê weke muameleya li dijî mirovaniyê penasê kiriye û got Tirkiye 10 salin ku biryarên DMM'yê paşgot dike. Nevroz Uysal di pêşniyarê de balkişandiye ser biryarên ji bo rêberapo Kaytan, Gurban û Winter û got rejima înfazê ya heyî wekî binpêkirina xalas Yeminya DMM'ye girtî di hücrên yek kes de tên girtin hefteya tenê saeteke mafêwan yê derketina hewşî heye. Sînordarkirina hevdîtinên malbatî û telefonê tê wateya binpêkirina mafê hêviyê. Pêşûma qanûna Dem Partiyê balê dikişire ser Banka Komîteya Wezîran a Konseya Avrupayê ya ji bo reformên qanûnî yên li Tirkiyeyê rejima cezayê müebbeta girankirî di destpêkê de rêberapo hedef digire lê bi demê re veguherî bêadaletiyeke ku bandorê li hezaran girtiyan dike. Nevroz Uysal anê ziman ku ev pêşniyar were erêkirin wê ve bengeha aştî wek heviya hemwelatî û yekîtiya demokratîk. Amadekariyên meşû mîtînga ku wê di heştê mijdarê de li bajarê Köln Almanyayê were li darxistin bi hemû leza xwe berdewam dike. Li Swîsreyê ku amadekarî li wir jî berdewam dikin, Konseya Kurda Demokratîk a Swîsreyê CDKS û Yekîtiya Jinên Kurd a Swîsreyê YCKS bi daxuyanekî hevpar bank li herkesî kirin ku beşdarên meşa mezin a li Kölnê bibin. Merhaba gelê me hêja Kurdistaniyê bi Rûmer. Em heştê mijdarê ji bo azadiya rêberapo em ê dîsa li Kulnê bin. Wek tê zanîn par medde çalakiyê girseyî li Kulnê pêkanî. Diwan her du çalakiya de me derê îmraliyê vekir. Em dixwazin çalakiya xwe ya siyemîn de em derê îmraliyê heta dawî vekin û rêberapo azad bikin. Ji wî avê wek
سها سویسریجی مجی همو آمدکاری خو کرنه آمدکاری ما بداوی بونه ام بنده گلی خونه لب جیگو همو کانتونی گو املوی دره برخستنن ل همو کومل ما اوی اتوبیز رابن اتوبیجی جبوی گو کسی گو عربی وان تنبن ما جبوی وان کسا گرتیه دیسا کسی گو عربی وان هنه جی بصدا اوی بعربا تبلی اف چالکی ببن اف چالکی جبوی ما پر گرینگه وقتی زانین ریبرا پو 27 سبات ده بانگوازیا آشتی و جواکا دموکراتیک کرد لبل دناوره ده هفت ما درباس بو جه طرف ترکیه تو گاوکی ناتی آویدتنه امیجی دبین که جبوی آزادیا ریبراپو جبوی گو اف پیواجو پیش و بکوه گره ام به همو هیزا خو لکلنه بن و داخواز خو نرین خو به دنگه کی بلند به هیزا کی بلند بین زمان ام جوی داره داخوازیا خو جامو گله کرد گول سویسر دجین ام دبین ورن ام بهفره حشت مجداره لکلنه دنگه خو بهفره بلند بکن جبوی آزادیا ریبراپو ام مل بدن ملی هف حتی کو ریبر اپو آزاد ببه ام بهفره لکولانا بن دیسم حشت مجداره ام بنده امو گلی خونه گر دولت بخوازه پرسکره که چاره سر بکه دوه هفدیتن بره بر آپوره بکه پارێزەر مصطفى Özer کدنابرا سالین 1998 و 2002 ده سرکاتیا بارویا آمده کرد درباره پیغاجوی ده نرخاندن کرد. Özer گوت کو دوی دولت قانونه بگو هرینه و برسوا گاوین دوی وارده هاتنه آویتن کرد. گل ترکیه آشتی تی خواستن دکاره آفویه که گشتی وره نرخاندن. دوی دولت کاربر یکی ببینه کو و یکی سویک بکن. دوی آستین اداری و دستلات و یکی بفکرن او یک بیکالی نایی کرن. روشا جواکی سیاسیا کسی کوچک خود دینن دیچ به دوی اوری حسباندن. هاتنا کوم پکه جبو ترکیه پولیتیکه که آرام کرنه وره شوپاندن لیلی ترکیه آرامی که وصا نهاتیه دیتن. Özer got jiber ve sedeme ez bawer dikim ku ji aramiya yekali tu süd nayê wergirtin. Ji bo pêvajo baş birê ve biçe divê hevdîtin birê berê gelê Kurd Abdullah Öcalan re bêkirin. Özer dawiya axaftina xwe de got di pêvajo heyî de helwesta dewletê girînge ji lewra aliyê Kurdan ji xwe têra xwe înisiyatîv girtiye û tevgeriyan e. Kilida pêvajoyê azadiya rêber Abdullah Öcalan'e. Jinên ku bi pêşengtiya têjiya hatin cem hev di yekê cotmeyê de ji Amêde ber bi Ankara'yê meşiyan gotin em jin ji bo pêkhatina aştî û azadî bi biryarin ku tevî têkoşîn bimeşînin. Aktivîstên têja Hatice Oktay û Zeynep Durmaz derbarê meşê de axivî. Hatice Oktay got armanca me pêkhatina azadiya fîzîkiya rêber Apoye. Meşa me ji bo vê bû armanjên din jî ew bû ku têkoşîna azadiyê jinê bêdîtin. Me îro û sekneke kolektif nîşanda û xwest em bi vê meşe felsefeya jin jiyan azadî bigînin her derê. Meşe jî biryarbûna tevgera jinên Kurd nîşanda û got em ber bi serkeftin ve bimeşin. Hatice Oktay herî dawî got rêbera po kilîda aştî ye. Divê demil de ji bo azadiya wî gav bênavîtin. Divê derbarê wê têkoşîna me dewam bike. Zeynep Durmaz jî got me ji bo azadiya serokatiyê bi duruşmaya mafê hêviyê meş da dest pê kirin. Heta ku azadiya fîzîkiya Birêz Öcalan pêk were wê têkoşîna me dewam bike. Rola ku Birêz Öcalan da ye jinan diyar e. Jin azad nebin civak jî azad nabe. Me jî bi pêşengtiya jinê bi hişmendiya jinê ev meş pêkaniye û heta azadiya rêbera po mîsoger bibe em ê çalakiya xwe bidomînin.
پیر deprem gut pengava ji bo Alewiyan nîne pengav asimilasyonê ye ji pîrên ocağa Sînemêlê Süleyman deprem ser daxuyaniyên serokê MHP ji anefer axivî got dema ku mirov bala xwe didin ser wan kesan ku bi navê tirkîtiyê êrişê dibin ser hemû nasnameyên neteweyî dibînin ku ti ji wan Tirkiye jî nîne. Pîr Sultan deprem diyar kir ku sîstem êdî pêwîstiyê pê nanîbe ku bi hêzên fermî êrişê Alewiyan bike lê biriya kesên noker ên ku Alewîtiyê pêşkeş dike ên ji hundir amadekariya asimilasyona navxweyî dike. Nenazkirina cemxaneyê di statûyê îbadetxaneyê de nîşan dide ku heman me jî hîn jî dewam dike. Li hemberî baweriyeke bi vî rengî çima hîn jî awqas zilim têkirin û polîtikayê înkarê te meşandin. Pîr deprem bi bîrxist ku di dîroka qedîm a Alewîtiyê de rêxistineke qanûnî nîne ku bi destûra dewletê neye avakirin û ev bank li civaka Alewî kir. Eger Alewî cemxaneya Bahçelî ava kiriye ji xwe re weke amûreke ji bo dibîne şaştî dike. Tê wê watiyê ku teqe ji bo berjewendiyeke xwe nêzîwir dikin bila Alewî baş bifikirin û wê rewşê li ber çavan bigirin. Gerlayên astarê bi bonê salvegera şehadeta Gülnaz Karataş beritan janefer axivîn gerlayê astarê rûgeş Afrîn Arjîn farqîn balê dikşîne ser xeta fedaya beritan li hemberî xiyanetê gerlayên jin bandora jinên pêşeng ên şehîd li ser jinên Kurdistan û herêmê jî wiha ve dibêjin. خطا آزادی دیار کرد خطا تکوشینا جنه دیار شخص اول بریتان دجبه همو جنا جی خطا کی تکوشینه خطا کی فرمانداری جن خطا کی فدابوینا جن خطا کی چکداری شخص جنه دجبه همو جنا هات دانین ام جوا کی جنه کی ازدن حال تکوشینه دا جی خود گیرن عمل به خطا دا اجبو همو جناجی براستی جی تاکوشین بلوماشین بو بی مه مرو هست خوبی نساز زمان راستی جی دبیجی یعنی خوشک بونا راستی جی رح آزادی خوازه شخص هوا بریتان برخودانی هوا بریتان سکن هوا بریتان راستی جی هوا بریتان سرکوتی شروان سال کی بو اما سرکوتی فیلم کرد منها جی وکی جن ام دختا هوا بریتان دمشن جنه کی کود کولانا دا سربلندی باندکی جن آزادی demek ki ketina bindes buna ku dixwaze ve nasnama xoyar rast tekuşin bide meşandin ev rehi war jiyan kirin ne mümkün ku haqiqata jine ava kirin veki heval beritan bastike tücari xanet nakim û xuzinara davet yani tücari beramberi keset heval beritan yani tücari veki gerilla veki militane ki em jî xanet nakin û şopdarê heval beritan bibin jin pevîst êdî bêje bes yani şopdar heval beritan bûyîn hani heval beritan vî xanetê qebûl nekir got ya êdî bes xwe zinara davit pevîst e jin jî pevîst vî koletê qebûl neke. Dadgehê biryarda ku malbatên HPG'yî tazminatê bidin leşkerê birîndar bûye. Çavuşê Puspur Önder Turan di 6 Hezirana 2021 de li bêjaya gundê Oran Siliyê bid lîseyê di şerê ku gerlayên HPG û Hikmet Gezîcî Sersar Asan û Abdullatîf Atmejsa şehit bûnde birîndar bû. Çavuşê Puspur Önder Turan li dijî Wezareta Karê Navxwayî û Fermandarya Giştiya Cendirmeyan doza tazminatê vekir. Dadgeha îdare ya Çarêmîniya Wanê jî biryar da ku 143.309 TL tazminatê bidin Önder Turan. Fermandarya Giştiya Cendirmeyan jî li dijî malbatên gerlayên HPG Serdar Asan, Hikmet Gezîcî û Abdulhadi Atmaca doza tazminatê zirarê giştî vekir.
Dadgeha Asteya Wane hejmar heft daxwaza fermandariya giştiya cendirmeyan erekir û malbatên şehîdan tevî faîzê bi 177,222 TL'ya tazminatê ceza kir. Dayika şehîd Hikmet Gezici, Kadriye Gezici ber tek nişanı biryarê da û got ku kurê min kuştim dewletê bi xwe agahî dame û gotin li Bitlisê şer çêbûye û kurê we jiyana xwe ji dest daye. Piştî ku agahî dan ez û kurê xwe bi hev re çûn lê cenaze nedan me. Gotin bila tenê dayika werê cenaze bigire. Me cenaze stand û defîn kir. Piştî ku salek li ser şehîdkirina kurê min re derbas bû, li dijî me doz vekirin û gotin leşkerên me hatine kuştin hûnê tazminatê bidin. Me ji dozgeriyê re jî got me di rûnişta dozê de jî got li tu dera cîhanê ne hatiye dîtin ku mirov zarokê xelkê bikuje û li ser wê jî ji malbatê pere bistîne. Me got em wî pereyê nadin û daxwazname da niha jî dibêjin hûnê 177,000 pereyan bidin. Dayika Kadriye got ev ne tiştekî hukukî ye, me mal û milkê AKP û MHP nexwarge. Ez qureş nadim wan kurê min û hevalên wî kuştine mafê wan yê jiyanê ji wan standine. Heke kurê Erdogan vê kuştin û li ser wê jî pere ji Erdogan bixwazin ew ê wê qebûl bike. Mafê me zimanê me bin pê dikin tu kez vê zilmê qebûl nake. Girtika Kırşehir Tipasê taliye heş girtiyan hate astenkirin. Hevserokê İHADê Ankara'ya Ömer Faruk Yazmacı piştî hevdîtina bi girtiye li zindana Kırşehir'e got di navbera mehên tirmê û cotmeyê de berdana heş girtiyan hatiye astenkirin. Berdana girtiyan bi biryarên keyfî hatiye astenkirin. Lijneya îdarê û çavderiye poşmantiye ferz dike û bi hestên tolhildanê nêzîkî girtiyên PKK'yê dibe. Ev kiriya jî ji keyfiyetê jî derbas dibe û tolhildan û sûce. Lijne nikare xwe di ser dadgehê re bibîne. Girtiyan dibin cem psikologon girtîgehê îtirafkarê û poşmantiyê li wan ferz dike. Pirsên weke Öcalan kî ye tu poşmaniyê yanna dijminên Tirkiyeyê bijmêre û herwiha dipirsin. Pişa bahaneyên weke di hevdîtina bi malbata xwe re de nîqaş kiriye û nikare daxilî civakê bibe berdana wan asteng dike. Parêzer Yazmacı navên heş girtikên li girtika Kırşehir Tipasê berdana wan hatiye astengkirin û harêz kir. Hüseyin Bilecan cara çarê mîne û berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Ebubekir Yulu cara çarê mîne û berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Ahmet Naz cara çarê mîne 6 mehan hatiye talofkirin. Hacı Geciken cara siyemine berdana wî 10 mehan hatiye talofkirin. Cemil İvrendi cara siyemine berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Recep Erolu cara yekemine û berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Mustafa Şîhî cara yekemine û berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Mikail Saklı cara yekemine û berdana wî 6 mehan hatiye talofkirin. Leşkeran destanî ser telefona welatiyê dixwest talana li Gabarê bikişîne qirkirina ekolojiya li navên de Şirnexê û navçeyên wê bênaber de berdewam dike. Li çayên Cûdî û Gabarê li herêma Bestayê zêdetirî 5 salin bênaber talan tê kirin. Dar dibin çavderiya leşkeran de bi destê cerdevanan bi hinceta ewlehiyê tê kirin.
والی شرناخی بیرول اکنجی دجوینا درببریا جبوری دجی او گرینگیا که یانکو ببونه 19 جوتمه روزا که یان هات درخستن ده آخوی گود لشرناخ ایدی دیدار نیمبرین ام چاوین خوال کسین داران به قاچاقی دبرن نگرم هات زانی کو برینا داران آل چایگا باره دومه ولاتی که جبر اولهی نخوز نابی خو بده دا زانی کو لهره ما دنابرا گند آویل یک گریدای نافچه دهه یا سرت او گند نهی که گریدای ناویندا شرناخی ده برینا داران دومه چاوکانی دا زانیم کو دیمنن قرکرنا داران کشاندی و لوه هرمه گلک تفدیرین لشکری هاتنه گرتن چاوکانی دا زانیم کو دیمنن وی به تلفن خو کشاندی جهیلا لشکران و هاتیه جیبرن لشکران تواهی وسایت لهرمه هشیار کرنه کو دیمنن نکشینن او دم وسایت جبندن کنترل درباست بنجی به دوربینان دین شوپاندن جبر برتکن لشر نخی قرکرنا داران در باسی رخی چایگا باره یا بر ملی سیرت و دکوه کرنه دار دبن چاودری آلشکران و به دست جردوانان تین کرنه شیخ مقصودی ریک هات وکرن کمیتن اولهی ینگریدای هزن اولکاری هندورن حلب آسایش و وزارت هندورن حکومت و گوهزا سوریه ریا تلت اشرف یادچه تاخا شیخ مقصود وکریه هفتری سرکه هنکو تاخ شیخ مقصود اشرفیه به تاخیندن ان حلب وکریده پرانی تاخان د شش جوتمه دهاتنه گرتن لپشت خو پیشاندان انگل سی ته هاتبون وکرن دو جیریا تلف اشرف یا هات وکرن لیریا چرخریا لیرامون او چرخریا جندول ایریا جزیره گرتینه لوانه دویده ملده جبو تریاکی شان ناویندن رابیلتاسیون بوکرن سروک کمالیه بلا رنگین جیانه نچلمسین و جواکناس osman Turgut Balkşan ser zedebuna tiryaki ugut sedama zedebuna tiryaki levane siyaseta teybete wan su sinure İran ve Afganistan'e çunu hatın tiryaki ya wan valatan buya sedama ku lebajir tiryak belabe mıxabın evlet خش او حساب دولتا و دستلاتاری ترکیه جده Osman Turgut Kut ku kemasiyan wan u civaki jî hene û got divê em seferber bibin û kemasiyên xwe ji holê rakin li wanê saziyên weke amatem a cematem hene malbat û zarokên temene wan di navbera 16-18 salên de ji ber tiryakê dikarin ser li wan bidin. Osman Turgut Kut ku پیشی گرتن تریاکه نه نخوشیه که کن نای درمان کرنه او گود دی 20 روزانده چاری سر ببه دوی دمل دست ناویندن رابیلتاسیونه بینه وکرن Devletin Ekbuya Amerika'ya ji Sudanê xwest bila heştşabî bê çekirin Wezareta derve Devletin Ekbuya Amerika'ya ragihand ku Wezîr Mark Rober biriya telefonê bi Serokvezîr Mehmeşiya Sudanî raqiviye. Li gorî daxuyanên Robin û Sudanî li ser mijarên peymanên bazirganê yên li Iraqê hatine kirin û firotina petrolê ji herêma Kurdistanê axivîne. Di daxuyanê de hat gotin ku yek ji rojeva serekeya gotûbêja di navbera Sudan û Robin de hebûna çekdarên heştşê bûbû. لگوری داخویانه وزارت کارن در و امریکای روبی ج سودانی خواستی دمک جیادن زودتر هشت شبی وره بیچکرن لگوری روبین هشت شبی سروری عراق لوازده که لسر جان و کارن امریکای جی گفکه بلگودان جمعنو چه نیرو پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش